Om Swastiastu. Lu rame mau balik apa aja bedek nih? Rame adis yang ada nak mesaut. Menbekiap boleh. Kalau saya ngebek-ngebekin semua ini loh. Om Swastiastu. Oh no, sejak bedek ulang. Om Swastiastu. Di sisi sebelah kanan. Om Swastiastu. Yang di depan. Om Swastiastu. Hai rujak buah kedong-dong untuk kita semua, tepuk tangannya dong. Mas Surya kalau main jepok. Ulangin. Dan bejak rame kan sing ada bani leak mai loh. Tawakan burak-burak sama ini. Takut leake. Takut jangan. Ya makin jaga, Pak. Oh, ya. Oleh pokoknya jos. Pokoknya Happy New Year. Nah, bahasa Inggrisnya kan? Selamat tahun baru 2022. Dua lain paling keras ya, Bang. Top, pokoknya Pak ya. Pokoknya Bapak maju. Asal mundur. Ya ngantian calon arahnya kanti jam itu semangat. Ya, oke. Calon arahnya kanti jam itu semangatnya. Ya. Sekan nih, sekan. Abangnya calon arahnya main. Apa lah, apa? Abangnya calon arahnya main. Apa lah, Pak? Abangnya calon arahnya main kanti jam itu semangat. Hijau orang calon arahnya itu. Saya bocor kayak nahu panggung. Oh, waduh.
jam kuda kada nabuh. Hadir asap pekat dan panggolnya nabuh. Diwale tetap semangat tepuk tangan untuk menabuh. Yenseng di budak keleng di jo ada acara misi calon arak ini. Apa sudah yakin? Ya dan barang. Apa pak? Ya dan barang. Apa kaden orang nun? Stop pun penabuh. Tapi pak, Ge malai je bos, helingan nak juma buka lanane balinan telah pun mesti tunggu ni. Lacur hidup enak ke walak ini. Papan Caryani yatnyo ni pangidang masih berjalan. Yang saya mulia ni rakot teman ajak mekejang ujang rakot ini. Yang saya mulai rakot lakar ngelestarian seni dan budaya Bali tepuk tangan rumah kejang. Wala segitu nak engal-engalan ni. Lah nyamu badan dikedet kali juga ada lakon. Dut. Suami bahan sini dut. Sudah jadi beli. Kaden cang pejam masuk nih beli. Hah? Bani semangat kaden cang pejam masuk nih. Masuk hijau. Masuk ke sekolah beli. Nawang tadi libur masuk. Hari libur jadi beli. Mani libur. Nah yang gitu mengadang cang jadi igal beli. Mengadang yani ngigal bang tahan mengadang. Bisa apa sih dut? Nah orang harus ke gambel bang nabuh beli tu bang itu bengong gitu beli. Oh nah nabuh nabuh. Gending. Nah di zaman kali uku ni lantas uku dani rausan kaitun. Di bongkok ini dah. Nah, sehingga nama sangit kalau cai di tempat lu. Nah, wah. Hai. Kalau benar nak lebo liu kena saya makan nyak dengan dari. Ati nyam bati saya beli. Hah? Ati nyam bati saya. Nyam engkel. Nyam bati saya. Belos engkel nyam. Oh belos karpetnya. Yan keadaan panitia ini loh. Aduh. Bisik lejak sing ulung nang seperginan ini. Lihat. Nyanyak itu. Dengar. Para pesuleh. Nyam beli ya. Dia diolas. Oh nyam beli. Diolas. Kunan dulu panjang di mana? Beli. Lihat ibu gelem-gelem beli kena hujan. Sajan. Tijo ada unuk lihat kelem. Wah, dulu nak hujanan lihat. Tijo tepuk jai. Ini lihat hujanan ini hujan balas.
Begitu? Lem kejang. Kejang kali panadol ya. Kemateng. Kere mati. Begitu hebat ya. Munyen DJ cihangon. Saya beli Bang Tawang beli cangguling jam roras tuh nepetin leak. Ngomong kilo leak yang cedar-dar beli. Makelop. Le apa? Leak kembang api. Ngut kayak lihat kembang api. Geng-geng. Wes sekan serem kembang api nih beli. Apa ben apa kelangsang serem apa? Sekan serem kembang api. Ah yang cai sing nganang dutur sing nganang gugu. Saya nguku jak Di Jawa dulu kembang api serem. Wah, ini bos serem kembang api ini coba. Rumah beli ini cedarin kembang api Jepun, rumah beli ini serem kembang api. Yang serem serbaguna. Apa orang? Apa orang? Yang serem serba gula gitu. Apa? Serbaguna. Oh dagang semen deh. Artinya tonasa serbaguna. Tadi angon blester. Entah selama. Hei, lawang cilokat dia angonnya apa gitu? Serbaguna. Berarti aslinya uling dijauh tawang ini. Beli hijau beli. Uling dijauh dong. Uling hijau. Takonnya nak yuk. Wah. Uling dijauh pak. Ya. Hei. Sentawa. Yang itu bapak punya Haden. Jangan bapak pedih. Bapak punya. Ya dan kenapi mang dewenten ya dan Ente nak punya. ada. Yang beli ngerasa ada nak punya bowling selit nak punya gini beli. Kan kayak Bang Tawang beli. apa? Atur di ada dua. Atur macam-macam. Atur. Nawang beli ane di dori ane paling gede ane tuh. Ane paling gede itu di duri itu. Bagus wes. Oh bandang waktu. Kaden menapuk, kaden mentawar yang gedenya aku Swiss. Tubuh seksi Apa? petirtan. Oh, Asal jadi pemangku berarti. Asal sudir taine cara bapak itu. Wih, berarti aing Ayo manyo serem ini beli. Wah, adun dihan beli. Woi. kan. Foto lampu beli. Cut. Ikan beli. Boleh sih. Dek. Saya nggak dapur. Mau lagi ulu-ulu. Yang kene Ya beli. yang kene teh ide dane tuling di jone mabalik. Guling hijau balik. Hmm. Guling hijau. Tetap boleh dibuka apa balik. Ah. Yang terus sing pengidang ngelawan. Ada neraga dah di penonton bapak itu lah di pergina nih. Apa lo? Tapi yang bapak itu Bang Igal beli. Apa? Bahaya. Apa bayarnya? Ini tegah panggung sing nyumpet bapak itu. Oh, sira ajak Pak pergi, Pak. Yang pediti pak. Oh, dijang lalu kate tu cidut. Dia pediti pak. Bapak pediti mereka yo. Bapak pedalem dia bapak pediti mereka. Kita mencu canggih gitu. Logat hijau ni dia. Sing tawang yang Sing tawang. jangan ngomong. Kita nawang liu logat uling logat bersang kone tawang tegalingan. Oh ya cang itu udah sing tawang yang. Berarti dak logat bapak ke sing nawang ni. Oh logat bapak sing tawang kiau. Coba yang logat bersang kan? Oh iya logat besar mau biasa yang budak keling nih. Budak keling kan? Gereh. Tuh budak keling lah gereh pling ngerti gereh. Apa gereh? Gereh itu artinya mai. Oh, Gereh. gereh teh, mai. Gereh. Gereh Serem kata-kata itu. Oh, gereh. Gereh teh, mai. Lah kata-kata gitu di budak keling kan ada kata-kata keling. gereh. Saya ke Bandung ke Denpasar yang ngomong yang di balik gereh bohong. Apa arti gereh? Orang jagusin nih nah. Gereh gitu. Artinya budak keling nih memang paling oke. Woi, adi bisa orang paling oke. Wah, sing nawang. Apa sing nawang? Ijon ngalih. Oh,
Punyan kayu mesin dihan warna barak gitu. Wih, banget mesin. Bola-bola. Si budak keling dia ada budak keling. Mau pincar. Ben pelas. Jadi ben bal 1. Nih Ini doen begumi ini. ini doen Paling tengah tuh. nih cara saudara sana bujuk. Wah. Mau seram saya. Kalau kita nak keragaman. Cara dunia jangan tepuk maru diri pui. Aduh, toleransi kayak Toleransi umat beragama. Mulu Kamu udah raga patut raga contoh. Pangida paras gitu. Apalagi satu desa, satu wilayah Ah. gitu. Pang saling menguntungkan segitu. Nah, saling menghargai, menghormati. Ada tunyan menggending-gending. Ada yang gede-gede. Saya bisa sing menggending. Masih lelak hati ini ngaya di budek Beli gending. yang beli metakon jangan Bang saya pocol, regine sepuna. Menan Yang bener kane takon. ngigel, rakane ngigel, biangnya ngigel, ajene ngigel. Bekerja udah yang beli metakon cang bisa megendeng deh konyang benawang. Cincang bisa megendeng. Konyong nih nawang sing. Saya mau kejang nih nawang buat terkenal cang dini. Tapi bapak itu sing nawang pasti. Nawang bapak ini pak. Nawang pak. Bapaknya nawang kan tapi kene dan gitu. Amun kan kene pak, kan kene. Aku Bapak ampun ngajeng dereng pak. Nah, aku jadi anak lo konsep. Nanti bapak mantannya. Coba. Pak kenten pak, iki kenten kontak jadi kayun mesolan, iki kirangan peserta malih siji pak. Ada dapur. Dados watangan. Beli kaden beli kewo tadi watangan di paling alu tadi. Oh, yang pikir-pikir paling alun. Paling alu latihan sing duyo. Latihan sing duyo. Martego, Pepaya sing duyo. martego, kopi, manasi, patuh. Bulat. Begitu beragam kok ceritanya. Again, Pak, nya ada di watangan, Pak. Tojil, punta wijil. Jak megeradegan, cai di jabes yang karuan Pengalu dari pengalu. Oh, mirip ke Pekan Bandang ngadep Sampi nih. Lewat, pasti macet jalan. Lewat. Jung Sri ya main, Pak. Punta wijil. Jung Sri apa, Bu? Jung Sri. Apa leh ke Gunung Sri? Mereka ke Bandang. Lah nasi lakar ke Bandung. Berarti ke Karangasem, dagang kucing deh. Weh. Dagang kucing yang kubu ya. Punta wijil, beng-bengang kopeng sih na. Ajak, apa cang ke bingkel ya na? Bingkel ampun menutup kali bingkel kali mangken. Nah, kejap ngajak sini ngajak munyi jak irok belah dengan kopeng sini uli lingis. Lingis bangun yang nyong adik koping lagi. Ini nama ingin kayak Lingisnya kan nangin ngesin nyu. Pasti. Iya. Oke. Pasti nyaman bapak itu nih main. Mirip mau kelas Nokia ini. Udah wijil. Cek ngena pesan sih. Nyen kesembuhan nyaman bapak kento. Di gelah Gustin sini pangcai nawang. Oh, Pak Gusti. Pak Gusti. Nih nyeng cengang gumine dini. Oh, pantas semarang kali sing mesti cengceng. Nih yang abang berarti uling tingan nih. Bukan gamel ya. Weh, punta wijil. Anjak kesepak gelah cinyan. Wih, ketangkis dia. Ke Indonesia kok Masalah pajak sundul kan tangkis. Wih, nyai deh. Gerimutan pasang gelah deh. Nih, dong nasi yang ada TV nggak mau remote main. Pedalem Prabun canget nih. Udah wijil. Apa nih? Ada dua gong nih. Oh, dua gong. Ada menting-menting cayu di cenik ngajak sing ke bang sangu nana. No. Oh, sagu yang penliu lah. Mau sagu nih gut-gut gitu, sangu gitu. Tapi badan kenten. Wah, nih bolekat dibongkol kenong nah nih. Sing nong badan sangu, Mentai lawang. tapi badan Sing manapkah nyan Oh, cai? sing mana pun. Tuh pasang gini kan gede-gede gitu nyen ada yang Ya nanti mana? saya itu mankah yang itu. Macam-macam ya. Ampuran kita niki orang buru-buru kan. Jangan bilu-bilu. Siap. Sini Niki.
Gelah ada dua agong gede. Ada dua agong Iya, gelah. aku milih di ini. Gelah dua agung. Gelah dua agung gede. Banding gitu cuma bunyi gelah dua agong gede. Dong cair tadi dua agong gede. Medal lagi dua agong. Jadi medal tapi ngeceng-ceng dua agung. Tuh cair tuh ngeceng-ceng di depan terus kayak kenang gelah apa sih? Berarti makempul di duri. Sudang pede dua agong. Pede sekan nih. Nama pede sekan lega. Tegak kang yang bansinnya malu. Nyam dua agong nyam. Jil. Dijang. Tuh ada apa tuh di kalangannya makadang pecontol dah. Niki lebo dong. Bisa pajaknya orang lebo. Enak makanan enak tuh deh kutang-kutangan. Oh, makanya. Yang dua agung dah buyung hae, capcae, buyung bangke. Ben lepo. Bunda. Duduk apa cak sih pesawat. Dua agong tak lebo. Bapan lah ya. Dua agong tak kojat lebo dua agong. Sing jagelah takut tangan label ipidan nak tuh makanan enak pang Boy, tawa. Dudukan jadi bang dua agung ya. Beli zaman ipidan, gue satu orang ipidan kamu reretan goreng. Yang dudukan ya ini kan nyok ini kan dua agung. Dua agung. Ikan. Oh engken gitu dua agung. Kan engken. Udah bijil? Lang negak, lah lakal medal. Apa terus? Tapi lebut lebo udah. Terus medal terus. Medap-dapan sang nerapati rang supaya udah. Gelang ngau kencing ujan cing leng-leng. Gelar ngau kencing ujan cing leng-leng. Oh gelar, dua agong ngau kencing. Nabi sediang. Codenan lah. Nabi madan codenan. Jil, adi blok kene adi blek ini Jil. Adi blok kene beli. Apa arti codenan? Ciseng senawang. Batuan tak iseng nawang. Breng hijau di jang rahang mangken. Yan ring suarga lo ke kadang siapa? Oh, yan ring suarga lo ke. Caranya nih dok. Bunte, Ian ring suarga lo ke. Sak walio caranya nih dok. Belum, niki belum. Nah, jangan niki jangan mantuk, belum. Adik orang kecut. Bapak ini beli metakon ben main. Ring suarga lo ke. Jajal bang. Bukan jajal. Punang kesiap-kesiap kan dua aku ngoyong. Sing nek keper-keper ini gelas takut kapluk kan? Dua aku takut jak lebo ah. Nek gelas ini takut nih. Gelas asik takut kapluk kan? Tapi kok. Tahu kan mantan? Saben pun nabi aduh. Yan ring suarga lo ke kadiang siapa sih aku? Didiang nentenan punika ke suarga. Punte. Nabi. Sing jemar gitu cipang harus ten kesuargaan sih sing ten. Mau macem-macem lontar ya namul gitu pepelajaran nih bang. Yang tentahan macem lontar yang nak main komputer kan aduh. Iyan beli yang segitu coba ke suarga malumu. Bunda. Jangan ngarap nih pong. Bunda. Ingang menyen gelah. Kapan si duag IT apa adanya? Duag laptopan, duag internetan. Tapi budaya macam lontar sing dadi sapang. Nah, saja. Sing dadi sing ngengsap tekenang Mas Bali. Nuturin atuh niki. Oh, ngai-ngai. Yang pengumuman gitu. Waluyo kadi do sangyang indra wangan pelunggu Gusti Ratu. Gitu mah. Kan sayang. Udah bisa kene-kene, Bro. Jil. Jang. Yen dini di telenging setre. Kadi celepo pelunggu wangan lu. Apa orang sih
Konden lah ngomong. Jak sare klebo orang lah kok. Tapi hati-hati orang cara lebo. Konten apa? Cara lebo. Nah, yang sebuah pari cede tekene gelah. Nyen lakar ngumpet pire hidup cainem kedado. Cai mulu paling enak. Sing cai minggu pedau. Dua sijil ngelanjutan nyen gelah dua sih benar dua. Nah, Rasa sesekena beli bukan Sesok cai tinggal. Terus saja nak dong bat-bat mai. bat-bat dan ceritanya. Jil. Yang Kakang iban sini koden peragat gelah. Konen oh, perakan. aku yang Kakang iban cai ini Del. Kuwira kelak konden yang perakat. Kakang iban sini. Nah, selang genti supaya saling Kakang bak-bak iban itu. sini. Kakang iban. Nang lah nyen sih. Anjir. Ya. Yen ring tengah yang sentra ada yang siap. Kadi kursi warna hijau. Oseng. Ya nering tengah yang sedere sane sampun keni sajeng napi durung. Tuh ada nama sajeng itu di dini. Yen sampun keni sajeng. Oh, kadi bapak niku. Nyendah santi. Benang matur. Yen kadi di tengah yang sedere waluyu sok kadi. Wong nih. Apa beli? Nah, di mai mentakon. Apa biasanya tengah sedere cang sing tahan di tengah sedere beli? Makanya melajak. Lontar pelajarin, laptop pelajarin. Jadi cang ngajar. Yen ring tengah king sedro sak waluyo gegumukan angan pelungus. Kegumukan. Cara gegumukan. Kan melendong dah. Belendung. Pas di tengah yang sedere nak biasanya panggil dia lu panggil dia tengah sedere nak Luer naswang yang jalan tak bangunan banjir nih iring kelan salah Tiang, napi ne bangunan nih aduh. iban sini bangunan teng kikir sini awak sini nas sini bangunan kebingang liban sini ngigel Menikatan bangunan dia aduh. dah dini bangunan nyanan di rumah tuh di oke. cukup galuk sih bangunan Di jauh yang lakon nih. awas itu ngigel tinggal oh dong marmai masarasan tidak dicuy kayak gitu Oh, ini. jadi itu jika cara murah bias macam menggong Jil, bangun Jil. ye Jale kemangir. Kegingkek ya didurisin karuan jangan aku selaci ngelek-lek di malu Saya nggak ada lek-lek di malu. Oh. Lek-lek di dori makan. Muang bawa datang tebak sepenuh manang jel
sinawang dia musola beli jek. Oh, nih. Sana gitu. Oh, dan ya sana. Beli ngai dan beli. Mula sing tain ningah munyi beli. Makanya kan udah nih kok, udah cakep. Mirip nih Doang subuh. sareng dia mantan doang. Mirip nih tonyan semane nih. Sajan tonton semua. Ramsikin ya. Tonton semua ya. Apapun Bondo aja. Yang Subuh ngaturang selamat tekan ide dade makejang. Selamat. Selamat hari ibu. Selamat Oh, hari ibu. Belok ulang saja. tahun. Selamat. Selamat ulang tahun. Mana Bi? Selamat happy. Apa Wah, ada selamat 2000 sih. 2002. Nah, kengken patut nih jani cai matur kan ide dade nih. Tijang matur bisa makin Nah, lautang. Tinggi dane sarang sami melarapan anak punika ngiring cakupang tangan make kali. Bos. Mangde lebih sumakan nih kali. Nah, lautang Kalian kengken sarang sami cekan nih. iki dijang lunas. Sarang sami sirejo nentem cakupang tangan malih bos mantuk nih cadang leak nih kene. Ngiring cakupang tangane make kali. Sarang sami niki sarang sami. Sane nenten cakupang tangan malih bos cadang leak mantuk nih nggih elingang. Sarang sami niki cakupang tangan make kali. Ngiring kawin. Oh ame. Benar. Matur. Jil. Apa patutnya swastiastu. Om Swastiastu. Idrane sareng sami melarapan dari Pendukung China itu ane baju merah tuh kan. sing engken tuh madat pendukung setia beli. Jadi toleh. Nah, Beli ngomong. Beli nak takutin kan masyarakatnya. Dan kini sebong kan. Jangan dimulai 5.000. Om Swastiastu. pendukung beli ane baju warak dan ini. Nah coba saya malu. Ini melarapan ring tahun 2022 mari kita awali dengan ngundang Lea. Jil. Jangan enak gitu di Cimatur Ji. Patut kengken yang subuh jani tahun ini subuh berubah. Gitu naki. Berubah di Power Rangers. Inge patut nih kok. Apa ini patut nih ke? Pesuang yang keriri anjene Dharma Wacana. Dharma Wacana. Niki sampun sane Dharma Wacana tingkat nasional juara nih mangken bang pesuang ini. ini. Dharma Wacana niki ngapalang nih kan. Dumugi melalapan daring tahun 2022 puniki iraga sareng sami manggih kerahayuan, kerahajengan lan nenten kirang punapi malih. Sane durung nganten mang nganten, sane nenten kawinan nganten ra isang jomblo. Mencik kengken kena sini subuh mungkin nganten. Durung nyana welang nyana dia. Ada sini mungkin nganten engal-engal. Dan pesuang keriringannya nanti. Beli jani. Dharma Wacana. Bisa began agem nih. Pendeso nih di ini di budak lengnya uruang. Udah Suryo mau kejang. Nah, pesuang kesaktian sih ngomong malu. Inge, Ratu Dedane sarang sampi. Apa kurang situ? Sarang sampi. Sarang sampi jeneng sih sarang sampi. Menapi? Sarang sami. Ide Ratu saking naben mereka lakon aduh. Ide ratu saking luhur. Ratu ide dane sarang sami. Nah. Nah, ada lebihan gaya. Nggih pangluwung baju nih. Ratu ide dane sarang sami. Dumogi. Napi orang yang Apa je kena sini? Nih, ini blok-blokan. Ane keken iki ane serius tingkat menengah tapi tingkat bawah. Ane serius? Dharma Wacana ane. Ane tingkat atas tapi tingkat tengah. Jangan baguan lah tingkat Ini sih. kan tingkat TK 0 besar beli. Oh tingkat atas berarti ini saya ngerti. Bora sin tingkat sin bawa dikena Nadia. Oke. Mantan aduh yang bisa. Ampun ruang niki ampun kena tuak lagi punar ruang patut jawab pak niki menjadi sanding. Nacaragama keruan.
Yen kene ngelah raja sing itu nyebrang lode tampli ke kendreke. Di gitu. Iya, gablak kita berangkat. Apa orang? Ya Dong tuh nak di margane nak menapa? nak nih ngiringan ngomong masalah kan gitu. Ini pun didang terus ngeniko. Rengan warah nirjani Napi mina buenten tel pewacanan pelunggu karatu terus sayang angsa kerendayaning Sungsut ratu sane mangkin kata napi sane ngawina. satwa luyo kadi Isida Sangyang Surya keliput dening mega rem-rem laris kewentanan angan pelungguh ratu pemekas kadi makin napi saning awanang terus aduh Wanagara kena gering adone dini di penagaro Kediri Raja lantas buka jani Ono gerubuk cara jani beli. niredon gelah dadi nate Beli pengenikan itu rugi gelah dadi rajo cara jani ini. sampunang kali sampun niko ratu ken jani bani tungin apa ngasido dagedag lano Kenang lu cara jani ini segitu beli pangsi do pangidang landep ben jagate kejati mulu sane makin puniki duagung eling-elingang duagung oleh ngeniko ring ijo parande sane makin ini becek ngiring ijo parande dumun kilet nane subane lakar luruh gelah lakar matur ring ide bagawante ken teket dije supaya ide memargi apang kupira jagat gelah ya ning gitu jalan paman muncul bareng apa serama Kosong tapi ya teki Risiro sang nado Swastiastu sembah titiang Muliko yang ini makin ngering siro saranatut Napi minapweton pawacanan pelunguh iratu inggih ratu yang begawan rauh titiang meriki parak peng palungguh ratu duning titiang sampun kebiah paran pisan ngeton paru panjak titiang kene gering sampun rauh dijep pemargen palungguh ratu pacang nabdabin jagat titiang durus mawasanu jaring nirna temangkan mengat was kapir kulun kaya sampunang pelunguk cokori dewa sumenyo napi mawinan sapunika waning titiang sampun ngelarang wiwiko winayo anggen titiang yana titiang empu bakulo sampun pinakut lik sandi sampun sidung amet pustako sane kebawas durga berawi amerat amulah tumpur yang alah aku laku saat ada daya mati wong tanpa dosa ko kinelar dan disira walu watu dateng dira
sampun wonten pustakane punika ring titiange sampun. Yen yang sampun sapunika Inggih. nabi pemargi malih jagi margi yang mangda presiden jagat titiange puniki. Mungkin titiang aturang tetangge ring plunguh cokori dewa. Utus para patih duwe mangnen nyujukin nangyang waluna tenggirah. Yen sampun medangi para mandia panutan wenang sira maling kunawa menjagakan. Titiang raris pajang ngabeh para patih duwene ring sejeroning ranang gandung ritat kalu pajang pada nangkepin kawisesan walulut ateng dirake sapunika mengagelah maring patih maling megunung panjeneng nabi asu kene mbok sang maraga nado meragu melah becik ditagrak raso jagate menang itu sing daen ngenika mirip nekenang padhe itu jani disuwo ada pakai wong ngaruh itu eleh nggih sampun mangken bekas becik sapunika ngayang meniki para pengayah duwene mangnen kekarang kepatikan naukin haris matur orang dane ora karyan padhe iring mangnen niriko ngeruruh waluna tenggirah titiang ring ungkur niku manti kinako tadaking kalaning bayo suk semot titiang ring ratu jarak magerwo lawodang tangkilen nggih titiang panggil sampun Sidur jayo ring ranang gano pemargin tukur diwo pemargin disa paman magadulan mau jalan ngiring ratu iraku kepenikayang bang pemukuh karang kepadian wire apa buat win ayune suku lantasan antara dunia sing kedut bakat dangu jani lontare jadi bakat tahu jani pangai kentok ki waluna tenggirah Gusti Patih badhe tanggilen jalan jadi tangkilin dari Gusti Patih nah lanjut nih Gusti Patih durus medal Gusti Patih durus medal Gusti Patih durus duaning titiang para kanangan pulunggu Gusti sampun iri-kiri bajingan durus yo yuris sang basta yo yuris sira kriyan tos kare makri len rasu kejaran itu yo luar kumadari kanang piyo mantar ya kejaran yo ton sakri pawi jelas pusire dewa rasu moyo jana sana kumine shot durus ayo drone kanang pariat ne kayu nggih Gusti Patih dijang ning dulu ya durus Pusir. Yang orang tuh. Bango para tuh.
Titiang Gusti Patih. Kaya apa katon itu? Oh, cara apa? Gane Gusti Patih beli. Ring dijo jadi rerekang titiang kadi mangken. Yayan kan marwan teni konang segari. Oh, ring sekarone. Ya. Saksat waluyo itu sangyang paruno angan pulungku Gusti Dewa Ratu mawibawa tan wenten sane purun ring angan pulungku Gusti. Yayan mangkane tonton di lampah Gusti Rakyat. Titiang Ratu terus. No, kira. Dijo aliang saya dot. Wih. Dewa Ratu. Ini Titiang Gusti Patih. Jodinen sila tuan tayan kana marwan teni kanang selengi kangwane. Yen di tengah alase beli. Caranya di tengah alase. Caranya mirip bang. Tuh. Yen ring tengah ke ngalas rekang titiang kadi mangkin. Yen ring rekang titiang ring taru sat waluyo kadi taru beringin mau wibawa angan pelungu Gusti. Sami laris kewentenani beburone riko metedoh di keribeten gongkol punyan bingine det prado hujan det prado panas mau wibawa nenten wenten sani daging pun. Titiang. Enaklah pada wija-wija. Gini. Kira. Dewa Ratu. Ini lang. Triwas mepok di kanan sapa benar. Menentang kami dengan yang semakin besar. Ini mengapus itu. Suara tumaku. Ya. Orang kani menpuyi kita. Ini Titiang Ratu. Ya ikang kadiang apa puyi kita tansah medek ingkini. Melawakan kang kagini pidan aku nang wistari ya kene cara ke. Sapuniki Gusti Patih. Titiang sareng belin titiangnya ke penikayang saking Ide Sang Prabu nangkilin meriki ke karang kepatian. Mangdo para sida Gusti Patih nangkil ring ijo. Wagung. Waduh. Riwu sama kanu kumengat pusir wakrian patih. Beri keramani kanan. Suun negara meh sampun makweh para cakyan. Wah, ini dane Gusti Patih. Ken panjak-panjak kesubeliu ane mati. Ini kerupuk lantas ke janji. Menawa iki marmitanian pusir. Sering nara tekona kena poe kingan kelama kada sini kumadaga. Inapiko sane ngawinang raris. Angan ide Sang Prabu mang. Ya, lama kana tanah suina pada paman. Terus. Enak paman. Terus.
nampak siring ulun kaya mangke. Iya. Terus margi. Luar pati juga ngomong pahlayan. Uri usama kan kumatur pusira kerian depan. Terus. Tolong. Aku luntiwa para pupasang tabu yang dikisirah kerian depan. Siap si sembah dan Gusti Patih bekas kadi mangke. Apa menawakan marmitanian payakingani keinginan aku lamakan sidak kemudian. Tapi minap sane ngawanang raris pemekas kadi mangkin mangda pada sida titiang tangkir ringangan pelunggu haraju. Enak pun kadang-kadang purwucan. Terus. Paman maling maguna. Saja mekelo anaknya buka gelas pusing tahen terus paman kepuli. Memehan lebih tekening telung tiban telah kusing tahen nepukin paman. Tekaning jani yen sing ngutus gelah pepadi apang preside paman tangkil mai kepuri. Mulane melat gelah nepukin sebang paman. Cep ngadeg nyepak kumis nih jempit alis cering cep yen ngindar gamayang gelah sarung patih jar sandu wibawa ganteng gelah kadirasa dadi agong kalah teken wibawan yoi maling maguno bang tawang Kan wibawan dan Gusti Patih. Ingani kedeo Prabu ayu puy kita mojar mangkan muji-muji puy angin kewal kangka dia ngapu menawakan kangka gini pindah cai mula sing tan bisa narke sebang nang telek tekang sebang gelahe ada kenyang di cangkem belahe ada melah semitan gelahe tekening cai yen diamun kene biah paran jagat gelahe para banyak telah pada gering nyaman-nyaman cai ini dadi patih telah kuting ipatih madri subesing ada main melipakan tekaning cai melah cai mekukup di jumah metua-tuakan memunyah keto dimah gelah jeng melegan-legan dogen gaen cai ini di peseraman ya namun kene nirguna gelah olah pepatih buka cai jadi kene yen mula sembani mati di pasiatan mulai jangkutin kurnan saya ini di rumah gitu Boleh. Sampuranan dewa Prabu pasang tapi lesuakan ikan mangkerodan cahayu mojan makan saking makiate siri tas karma guna tansah mapaksa kiran siri walungan cahayu sani kemarwan kanangan cahayu tadah kuri kalaning bayatul yang matopat Baru nih dengan nah ya namun kita mula nyet kena paman suksema anaknya buka gelah dia benar kena jelek di kena paman nih gelah anak mula tuhan nyuk juga apang presiden pesu dayan paman nih nah jani lautang paman menjalan pabutin gerah
Yen konden mati teu pesan paman meli pedang kepuri. Waduh, cek ingani keserinar nate. Yayan mangkane nak alung ke puyangan di kemarwata di Karang Raja. Yaya teki sire tas karo maguda tansah tuju kemarwata di Karang Jagadira. Ini Jalan. melingik ciciang Gusti Pati jagi berikut ngerah baru nate. Awatang jalan paman. Telah lakang ngeras cici di puri. Mungkin labde karya pejalan paman. Kepuri. Ini dia. Usman kan saatnya ni siri-sirinar nate. Ya kemakin nak lajumu juga. Giring. Enak pada apa lagi sih? Dijang ini kan. Tiang ini angkat dulu Gusti. Loi. Tapi ratu. Ya temangkis memes sampun para cemarwan di Kanang Jagat ya. Sampun raris kadi mangkin rawuh kiri-kiri jagat dira. Angin kewale mapan durung tengah ki Kanang Lateri. Oh, lu aning nih konden tengah lemeng gede ini konden petang. Enaklah kararian dumon. Nah, Jalan. Menangan belum. Perarian malu. Yan mangkane nak lu mau mas. Nggih.